Biyag ti tao. Naragsak nga sa sangpet mo, Manang Glory. Talaga ka saan kan nga agsubli ija abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak matan. Iso akayat kun ti aginana. Kat manipod ita, siya kun ti makaammo iti nalawa adagag. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na Manang. Tandagam kat nga rod. Pinusgan lang may tamang bantay iti dayjay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na ka, Manang Glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige, Manang, matungpal. Apaya pinayaban nak, Manong Margo. Si Mang Peten tiyakin kuko iti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawan da kami ka din, Manong. Saan mat? Iso ti makaammo amang imaton. Saan ako na makibiyang? Si kantulatan ti makaammo amang ibaga kadag iti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, Manong. At ay si strito na pakisamaam nata na din ko. Ala, Manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakitag trabaho kami lang. Simangbut gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay ko maata na simpa. Naku na ngamin ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawan dito Basta awan ko mati mabaliwan kadag iti patakaran Awan mat siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko ngamin na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo ta kasta? Ngam, kabailan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal da ibaga ka iti trabahador, Manang. Iso ti kaslapan nakapangulo iti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga ka iti trabahador, noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang arod, Manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, Madam, maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Ngakin ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaer, maskulado, sakit barbas sarado. Uray kaahit na, madlaw a barbas sarado, no agtubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan, Madam. Kwa, mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Una, Madam. Mayat tagpasyarita amalam, ta saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan na, basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, Madam? Kwa, kayat ko asawan, saan amabuteng iti init. Kumusta nga iti panangipasyaryo kanya Arman kanang iti sabsabong Manang Glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay kwa, magustuak nga mindag iti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyarak dagiti sabsabong. Ha? Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar ka dagiti mula sabong. Saan ka kadi mabambanog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula sabong, Madam? Saan ka mabanog, basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maamabanuga, kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ama pasamak kanyak tada ka matakadwak.
Wan mo't ka diya, madam. Kayat ko nga minti mawatwat. Iswa, mabalin, ako yugan nakmananinton bigat. Ketuan na, madam, no isuti ko na yo. Saan ka madanagan? Nayunak ti swildom. Uray saanan, madam. Apay asaan? Basta anusan nakmet ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, tagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka no ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakitkita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala Ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Nabanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y iti sirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kalabato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Ne, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na panaggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. O di, sinaam ti kayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyaklaangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayon. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Oh, apay mat Arman. Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no panaggusto na kanyak. Kat kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't awin di. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan ngagpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sabsabong. Saan nga tanga agungat mo isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. Lukas ta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan-ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat, madam. Ammo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gaputa linabsing mo ti bilin ko. Kinunak asikalaang ti kadwak nga agpasyar. Ngam, nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan-ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mo't siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag! Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan-ayat na manang. Amom ka di nga isuda ti pagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Di nak isuro, Margo. Amok ti aramidag. Manang, isuda ti kagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo dagiti trabador? Kayat ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador ta siyak ti agpili. Alangarod manang, baka muka. Tangay dagamot da ito kan saan mo akayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramida. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ay ayaban da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Ta nasingputmut ngamin ni Manong Margo kanya. Ay,
Nasaya at mo't nga rod no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Jak mati palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalas gayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan tayo ta tanalpasan? Di kat di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot day jay. Nakarikreklamo kan naglastog pay. Kabaala ka pagbalbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang? Sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman idi. Kasapulan akaduan nak akanayon amapanmang bisita kadagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglaka at trabaho. Nasaya at matawan reklamom. Saan kayo madagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay na, ay talaga natangken dagiti muscle mo Talaga amaya pagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito madam. Mabanog kayo lang. Gaputa kayat ka kanayon amakadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Agkalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nag-amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko nakla nga ruden. Anya, mayat ka nga agbalin nga asawa? O sige madam. Umanugutak iti kayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanyak. Sige, sige Sweetheart. Ay sos manang. Di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamoy ti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaiso ko, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwak, kukwam metten. Ayos! Ayos. Mayat nga rin nuwas ta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Saan agar daw? Maasig ako ba magkada kami? Sigod man at trabador ka. Iso asig ka kumatyan at da makaawat ka na kami. Di na kami katimbarok. Ala! Agawaan nyo nga rin tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Agkalay sa ta kuman. Dayta talaga ti ururayak nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ure ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod no nga ayat mo kanyak, Wendy. Kat di may sapay apakaragsakak.
Adda itid ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, asa anak mo't na anaragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwa kay titong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadi nakinsukat iti kinabaknang Arman. Ado sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabali na maamamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbagak ngayon ti sorpresa. Ala, mapanta nga rodan. Excited akon. Sumang atak pa di bantay. Tayo nakita na iti dumaamula ki Jay, bakit? Mabalin ka di sumurotak. Saanan? Mabandog ka lang. Ah, sige nga Rod. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay, nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti imagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabawilan ti magna? amo matabakit akon. Saan kun akabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi ka man. Oray dito yan ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatagtag no aginanakan. Di kamot mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy. Tapno matagikwak ti kinabaknang mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Pangasim, Gardo. Ha? Kasyan ako, ma. Daggardo kan Madam Glory. Pasensya kan. Glory. Oh, ti kayo. Alag, tayo sut pang-pangur ko kanigarto. Goodbye, Glory. Arman, agyaman at nadimtag ka. Darasin niyo, Madam. Pumanaw tayo dito. Tentay patulong ka nagitipan na kabagi tilintay. Agyaman akmanan kan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak, tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko, agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat kan pakitrab-trabaho ka daga. No kasta, alaam garod dito yung kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nakmam ko man, tikas dyan napasamak man ang Glory. Nakabut-buteng. Narigat ti bastag tariklatan iti di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict ket dandari ka na isagmak. Wan nga ron. Naimbang lakit din, tanatiliw matlaang ang tiyawanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasyonam. Saanan, Margo? Jakon makiinayat. Mabutag akon. Kan maysa, bakit akon? Jak
kayaten. Biyag ti tao. Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka day kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Bareng kastan tumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Bareng makarana tayo itinangina presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala. Umadayo kan dito'y. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunak tumat ngamin asaan kan ama panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na kamanen. Ay, wan nga rod lakay. Agbabawi aka na panijay. Kayat ngamin ni nanang agin nasidag kami nga agkabsat. Di na kayat nga adda mi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wan nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, santa na pagsaritaan day ta banag. Tikit di pagsayatan dagiti mulat at ipanunutan ta. Sapay lang ko mga ron. Tama iranay tinapinta sa presyo into nagapit tayo. Tapno makabayad tamatin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni manang ami. Wan nga ron. Di ka madanagan. Asikaswak ang naimbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay. Tapno da pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman na, kaputa na saya at kang asawa. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mula ko na. Ah? Talaga naglaing ni bagat ko Amumlat tanon niya tiket ko no kastoy amal pasti pandangan. Nasaya tasim marungkar ka dito'y balay. Ami, anak ko. Imayak na ang taitid ko to'y abastuyo. Apay, kasla day bagayo. Ay, kaya't kalaang nga palagipan. May papaniti kabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nang maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidag kan kwa na Amok, nadagsen ti daram ken kwa na anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Iswa ka na yun tinasayaat iti matang nyo. Nga awan pay mo't aramidag ang nasayaat. Kanayo na dagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat anak ko? Kaya't kulaeng agbalin ka na sayaat. Isu nga isursuro da kay ti rumbeng aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan an nasayaat ti kasta. Da kayon tumot lang tagtinulong. Nang runa inton awanakon. Kanya kumamot nga iti maitulong day jay marigrigat kanya. Ay na di mo sawan ti kasta. Di mo kumatagibas sitan unay ti kabsat mo Laglagi pumakabsat mo tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa'y ti mapaspasama. Ay po na nang amok day ta. No apay ngamin nga isupay tinapalin na kabsat ko. Naragrag sakak pa'y kuma. No sa bali langan tinagbalin na kabsat ko nanang. Ame. Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay. Apay ka di manang imili. Papanam kabagis! Mapanag ijay pantarma nang. Agaladak kano ijay. Tapno maprotektaran dagiti na imula amais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kasta aya. Wan manang. Inakitan. Tapno san una napudot ti darang tinit. Ay, katuwan na aading ko. Ang asino tinagpamulakan ka? Ni Ami, wano ni Agustina. Ni Ami manang. Pinamulaan na amin. Anya, ang nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apatitiko ko ti adi na kat pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti
Ti kuna na ngamin ket kukuha na laing ti dagayo iti pantar. Anya! Ay, impakat man nga tan ni Ame ti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam laing ti anak mo manang. Narigat no agawan na ti kabsat na, idinto tagpadadamot nga anak mo. Wen nga rod, ay talaga akasaritak to ni Ame maipapaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapanakon, tapos sa anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman anak manang. Adto ti kapiyo nanang, agkapi kayo kabayatan ti panagin ni storya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagarayo, nakasapsapang may malatiw kayo diti balay. Ama mo kayo nanang, saan dak nga umay danunan diti balay no saan napatid ti gagarayo. Ay kuha, umay ko kumadamagan. No nagsarita kayo kan ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day iti kamote kan mais. Sigurado nga min anapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day apasit ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo may papaniti day jay. Inton sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mo't ano sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay, una yan ni manang. Talaga di nakikabkabilangan na kabsat na. Gapoy ti kasdingar aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyak to ti makisarita kan ko ana. Jak kayat nga agriri kayo manan nga agkabsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklangan ti basi tatalon mi. Amok nga minasaan nga agpaabak ti kabsat ko. Kat amang ano da kayo kit di mo ti agrikyar. Angam sana mabalin ti kasdingar aramidan ti kabsat mo. Masapul nga agsarita kami kan ni Ame. Apay nga da kayo dito'y pantar, nanang. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kasya nga adayo ti pagnain nyo. Kaya't ko lang amin napanken no pudno a pinamula amin napasit to'y dagatayo dito'y pantar. Diyo kilibak, nanang. Ngam, anya kumaita. Itid kunto ti bingayo iti pasit para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amanggaganken ka anak ko. Anya nga rin niya ti kayat yung ibagak, nanang. Ame, biningay ko iti talo apasit dayto adaga. Apay a pinamula amin. Ayan nga rod itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kung naktupay kat, nanang. Dayjay manen nga Agustina ti dakdakamatin nyo. Ang tapno ibagak kada kayo, nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Gaputa sayang no mabakante. Saan damot laang as asikaswan? Tasadot da nga gasawa? Kasano kumaama asikaso da kat pinaaladam meten. Nanang, Agpanunot ka man iti nasaya at anak ko. Saan ka kumang agbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pay? Ya! Manang! Apeng agtungpa ka ngay. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Hala, diyak mo tayo bagbaga manang. Anya ka din may sasawam. Sipod ka, ubing ta! Sika na kanayon tinasaya at kadatatang kananang. Aging gaita nga at dan bukod ta a pamilya. Sikalat ta ti bida kan ni nanang. Kan aging ga iti maudi nga angas na ditatang. Sikalat ta ti bida. Sikalat ta tinasayaat. Idinto ta syak. Kanayon na dakasak. Hala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpadat ang ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana pud no dayta. Sikalaang ti kay-kayat kan ipang pangruna da. Kuma, saan lang nga na sika tinagbali na kabsat ko? Hala, saan kumamatakas na tibagbagam amanang? Agpinatagta kuma, tadudwata nga agkabsat.
Tanusyak talaga patpatgan kakabsat ko, manang. Dura amin nga ibagbagan! Style mo man! Bagay, at iti danom, uminom ka. Agyaman na, Karnel. Ala, gusto tayo na panagsangangit mo. Amang ano dumikarti sigod a sakit mo. Kakaisuna ang nabayag asan adimik di ka. Unay mat nga may nantikabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanya. Dudwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo tigapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni manang ami. Agim-imon kan ka. Kaputasigon kan ko na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam sana pudno dayta. Atap na lang daychay. Ngam kitdi. Agpada kami nga impatagdanan ng kantatang. Wala. Bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugurat iparik na anakin ka. Parik na amlat tayo iti ayat. Di mo tutupan di kapsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anyatar aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni iseng akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam kanakan. Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot kamay, di nag-enjoy kamat kuma. Sana puro trabaho lang ti sangsangwam. Ikamat ti panawan ti bagim, kan ti pamilya maa. ngam, dakas ka di ti ugalik, Uncle. Ibagak ti pudno. Gamsapay la kuma, tadi nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akabsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akabsat mo. Uncle Noel. Iso ati makunak, ipatag mo met aja kapsat mo. Agpinatag kayo. Di mo gurguraan. Taawan sa bali nga agbinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat? Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa din nakitkita di kabsat mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Makumi-kumak ngamin. Gaputa madama ti panagapit mi kadagiti bunga ti mais kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma. Tamangan no matangkenanen dagijay. Apay, anya ti marikrik nayo aya. Masakit kayo kadi. Ipan kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanya ka. Kumapsutan. Amay, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kayat ko ang makita. Kayat kayo ang makasarita. Dayta ka ti madi kada kayo, nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina di awagan nyo. San lang nga rudin nga umay sumarungkar. Ngam isulat tamat ti sapsapulin nyo. Kasayatan ka dito'y balay ni nanang manang ami. Ah, Kaya't kayo makasarita to ha. Ah? Tanya ko mga iti bagam kanyak si ka, Arnel. Nanang, manang ami. Sana nakasarsarungkar dito'y na Agustina. Gaputan na idalitan. Anya? apay! Anyat makagapo! Dimik armanin ti sikot asakit na iti puso nanang. Anya! Ano, di anak ko aya. Ang mapay ngay talang ngay pa ka mo, barok. Pasensya kayo nanang.
Di na kaya't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok kada kayo ti kasasaad na ita. Marik na kami amang ano sa arin nga agbayag ti kasawak. Gaputa din mi kan manen ti sigod a sakit na iti puso. Ay na, dyan ako, aya. Nakakaasimat. Ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday yung ospital, ipag. Aday tatasawak nanang, manang ami, nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapat ken kuha na nga aparato. Nakakutkot tong matanti kabsat mo, anak ko. Ay na, nakakaasimat. Nanang, 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 manang ami, apay nga da kayo dito eh. bakit? Pasensya kan, nga karbangan damot ang maamuan ti kasasaad mo. Arnel, saan ko man ang masapol nga impakaamom? pangaasimading ko. Agpaimbag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko, aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag na ka unay, anak ko. Anya ti pampanunutam, ame. Apay ama ikulkulang ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang, adu abanag tinamiris ko iti pan nakakitak itay iti lang ati kabsat ko. Anak ko. Kinagurak ti kabsat ko iti kalabas, nanang. Pinagimunak ngamin. Ang gamita. Mamiris ko ti bindot ko. Di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatagmi iti daydi amayong. Uy, nanang. Mamiris ko itan. Nga iso nga inasasikaso yung unay idi ti kabsat ko. Tadagayam sakit na. Diyak amo, nanang. Ay, wan. Sigudan a sakit na dahin chay. Ngam di mila imbagbagakan ka, anak ko. Iso a pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uy, nanang. Maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kabsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alangana. Milagro ti kasapulan tayo, nanang. Mangnam na maaklat ta, ame. Sa anak asumuko. Kayat ko pa'y amakaden na itinapaod ti kabsat mo. Uray siyak, nanang. Kaya't ko pa makaden na ti kabsat ko. Nagadudag iti nagkurangag ken kuana. Sana ka nagbali na nasaya at agabsat ken kuana, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Tulungan nak nga agkararag para iti kabsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na pigsa ka manen. Kat kanayo na meten ti umay dito'y talon. Amang no makapadakas iti salon at mo, no kanayon ka mabannog. Ay namanang, ad-adang agsakitak nagigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang ti balon ni Arnel apangaldawan na. Ading ko. Kunaklano sanda ka na makadanaga po iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos manang. Pinapigsanak manen. Kan saan lang nga dayta ti parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga agkabsat. Uwan ading ko. Kat rombeng nga agpinatagta. Gaputa dudwa talaang kat nga ron nga agkabsat.
Agrambak tayaw, gapo iti panagimbagan ti kabsat mo, ame. Wala nang katamuyo, nakaragrag sakak. Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Wen anak ko, katagyaman akmet, ta nagbalbaliw kan. Wala nang tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kabsat ko. Linipat kon ti kinaagom iti panunot ko. Nanang, manang ami, Mm. umay kayon tamangan tayon, naidasaran dagiti taraon. Wala din ko. Ala nanang, umay kayon. Sige, intayong arudan. Pukawan ti kinaagom iti puso ken panunot, gaputawan na pintas nga itdanday ta iti biyag ti tao. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At idug asalay sayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya yamanak. Kumusta ti kabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Anya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi anakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag maagaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanyak. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kayat kayo makita. Madan asawa ti inam iti day di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti dani idi.
Tababae rumat ni Daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. E di kwan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko maakas ta tinapasamak. Nagsubli ako madagos dito Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simmangput kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka ta nagpakita kan ka. Amok tumatla akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka-tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasakon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon, Linda. Ket agyaman nak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay dito'y balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangakan ko na. Ngem aramida ti amin nakabalak tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Ala, anusam nga ron nga ay-aywan ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumadla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? Amok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay ngag-cellphone. Manaktak day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan magiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Mi, nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yo. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kayat ko kumamot na makita ti anak yo. Jak mamapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Talaga? Alamang nga rotap na mamam mo may mati kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito. Ay, at tugawak dito'y ruwar.
Tadamot pagtugawan dito eh. Urayag ti irorwar ti anak kau. Taagawid ak matla no madamdama. Ay, friend. Ano pa'y sinasakang aramidon tayong tunbigan? When nga rin, friend. Kaday tante anak kau. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Adaimpan ko iji balayaw aprutas kanatan. Ala, Grace, mabantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am mom? Saan? Ala, mabantan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabahok. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilangan na nga imay ijay. Ha, no kasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, dumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkala kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawandak natin. Kasano agpay itan. Friend, makipaglading ka kiti napasamak ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Mara, asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang nagitagsang puta sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rada. Ay, ala. Sobrang kayo, tata. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagnad ijay. Tagmay sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naudak. Anya? Kan tapno mailim mangak ti amak. Tapno din akong masurutan iti sadino man apapanak. Apay ang masapol nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, nataymat ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla akwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Iso abay bay amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupayo? Kasla kanayon kayong mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ako na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ako nanti balay da. Kitjak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road?
Ay, awan kontakyo kan kwa na aya, Uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan Juana. Ha? Nga bekar kararag ka o. Asa pa'y lakuma. Tamay patag naktumot lati kasinsin mo. Patpat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na. Tasyak timang kontak kan kwa na, Uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga muna sa tagden na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh, Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Tagnaid tani ti balay. Agasawa tamot tani ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka itikas kan kwa na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan itikapkap na kamalalaki. Ngamsyak nga'y, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras sudos. Sa bagay, ubing ka pa'y, angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Ah? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwen nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulukmang dagiti singin nga anak ta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan kan nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full-time, mami. Kayat ko lang ti ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Uwan nga rata. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat ngamin ti panag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog ngay. Apay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsan na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Apayan ngay. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta. Tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan. Tayo inanak lang bihit. Mara. Agring ka, Mara. Apay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Apayan. Mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarungot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan. Masakit ko na ito eh. Insardang ko tinagtumari ti agas.
Tatiyan mo ako. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti adu atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kamin ka nagiti anak ko. Anyan. Nagkasamad nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito'y gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matan ang natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Taiso paya pangalaak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti ka anakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apo ko. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tano at dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturogan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin nulumasin kamin. Oh, Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayam dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta.
Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngaya di na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang putanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pahi anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tagkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanagdadan na kami kuman ka iti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang ko. Pakawanan ako man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tedak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysan na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarob. Akasta ti kinasing ti amak. At adang ang kapsutag. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amak.